Hi, ang Payel Tripura. Hakutuisa Dumbur Development Society ni Ringkhun Mumbai. Phai 14 and 15 January o. Ang Phai Tngo. Hakutuisa ni Jatin Kumar Parao. 35 tomo Dumbur Tero. Nag Jatubay Malay Nai Jattono Hambay. Hello, ang Bisudev Koloy, Brekade Chimwlang, Hakutuisa Development Society Ruajima Bai, Jotindro Kami Parawo, 15 तारिख रोजाबनाम लागि आं फाइ दङ नरनो खाथुं खाजा खालायै दंथक जाथक खालायै आं नरनो खाकसांग्रिउ रोजाबनाय फाइ दङ नरक जतनो फाइबायदि जत ताखुबो करना आं खाकुसं खाकुपुरुंनि साहर खुलुमका जतनो Hello guys, ani mong clay Ishita Tripura. Hakutuisa Dumbur Development Society Kogmong by Phai 14th to 15th January. Hakutuisa Jatin Kumar Parani 35th Dumbur Ter Dayo Nog by Chorok by Malaini Phai Tngo. So see you all guys there. Jotonono Khulumkha.